turabaramukije inshuti namwe bakunzi ba RB TV twaje muri anniversaire ya Honete twasanze umuhanuzi tugira tumubaze ibibazo bimwe na bimwe. Murakoze cyane nibyo mudusanze muri anniversaire ya Honete bari badutumiriye nkuko tumuhanuzi murabizi dusanzwe dukora ku mashuri y'abashinwa mu Kigobe kuri United Pentecostal Church mu Kigobe, ariko kandi reka nibutse abakunzi namwe mukunda gukurikira television RB TV kugira subscribe, kugira j'aime, comment no gupartager ndetse no guca kuri wewe zitatu akaburunga RB TV akaburunga onare na game kugira ngo mugire subscribe, sabone ndetse na partage kugira ngo ibiganiro inkuru nshasha zo kumwanya RB TV uko bivuze ihari kuganyu kandi no kubwa benshi mwame muronka ibiganiro. Nivyo rero mwari muvuze yuko twamatubonye mu isabukuru nje twari muri isabukuru badutumiye, ariko kandi ubutumire bwose turabwitaba na cyane reka mvuge ca Yesu Kristo yari mu bugene bw'Ikana baramutumiriye, inzoga ziraba nkeyi arazigwiza, imivinyi iraba mike yarabigwiza. Niyo mpamvu abafite imanza isabukuru baradutumira, abafite imanza zitandukanye bakadutumira, kandi mwe turahaba ndetse namwe RB TV murabona ko mu manza zitandukanye mwama mazishitsemo kugira ngo abantu baba bari cyane bari mu mahanga n'abari no mu Burundi bamwe bakurikirana babona ibintu ku mwanya nkuko wari wabonye nuko yavuze Honete yuko Satibataje ariko yarungitse abahungu biwe canke abo bakorana bashoboye gucikagira mwababonye. Nivyo rero nkatumirira cyane n'abari ko radukurikirana baba abari mu bihugu bitandukanye. Ushobora kuba wifuza amasengesho, ushobora kwifuza ko muhanuza guhanurira cyangwa usengera ingwari yari yo yose, ikibazo cyacu cyose ngashobora kuhereza nimero kuko uza kwibona kuri screen, ariko nayikubarira ni +257 75 78000 maze ugashobora kudukurikirana. Murakoze.